te kum ta man ta yin ya ya no ashram rang but asngau ba ban ong ya I reverend L.A. Solang in sapule ya kaktin kajong play but in saburo hakajing duway. Chua kita mau play ke jing ruai an ku so kita tenta na kene ke ke jong play an boleh na kene ke city of football sikit long ipsos long pening kong ka babai ter ter ka ka tien di wang kune long bula ke ko yo play baru bang ku cis des bo pai jogi bula ke ko ini di ke jing ko ke jam siam paro hage cakap pedang ho pres kat kembola jit jadi hau men ban 4% orang rem ya ka pertai lang bagi nyok long tiba koi bagi berkelam cutuna mat cepu haga cigi habang long la thul pa yagi saka jingting kon dau jisu da saladehi kat kom ga jing soba ka mon cepu ya ga ban yaro ya ka puram ka jing ai ai cepu habang la ai ai yagi hau ta ke habang yo ya ga jing siu spa ka islam cepu ka jing map ya ga jing pak cigi kat kom ga jing kan rai ga jing ai ai ya ka bang la pun rai ka thai yagi siya ka jing sta bat ka jing jam phang baro bleng ger koi ni abang so ting jong bleng ni wai ko pa jing ba bleng long ba koi ke ketang jo ba long ka mon jo ba wan ke hi ma jo ba long ka mon jo ba ha ka khndo ko ba long ka bleng nhai ngủ im có trai mà cái gì cái gì này cho mày có trai mà mày cái khui cái gì em gì cũng này cái bao nhiêu lòng rồi nhai ngủ im mà trai mà bắt đầu ringkat pakai ya ka way ba ka wig jam ka bigi jam sa ka patay so mo iba try na mga jing pa ka jing spoon ka jing ka try bangi don kum ne ka ka jing sang ka ka po o nya yu iba try la ka tanu slap pa ma ay hangi te ba da la ka jong ka jing pu na buta kan deru ka play mga ta try nya yu ya ka jing pa ba ka jing spoon sa ba ya yu iba try ma ka yin sa ba do ka pa kin ma ngi ka po ba ma na tulu pa ni sa ka jing tin phone pemberi kun gitu meh apa ini. Bapak dah kerja setiap spa kepada Islam gitu meh. Ngenyo ya kita kerja game ke bawah juga. Rangi semua meh. Bamalaya lam yang ini kum kerja sang sedat kerja bisnet pedang. Nado tak kaparang lu nikah sedat ke beningkong. Kum ni ada bengila banyak boy kum ni. Hari ni kaparang apa penting ada kerja sang sedat ke bawah. Guys kan ku tuai ke bamalaya lam yang ini. Bakum kisah ke bedang lu ngobrol. Ituai bemenang yang lamru yang ini nang ne bagi sri kisdam baro ke banang wan utrai kerhui la kajak resnak utrai na do ke nang yang lam jak resnak ke jinga sang samla ke jinga sang geltai baka do do ke bangi lai atrai long bai tanam ta purom bat nang ta ke teng ke jomehi ituai atrai bemene kerkhuru iki balang oh iki destek ke presri apo jak resnak begini atrai ke long kajik pen klan ke resnak ke jomehi Sebab kita mereka nang yang har kena kelam, harga tinggi syakli, nak kita ke puram ke sana. Try ay mo pemalolom lang ini kita ke poru kami don kita ke jingas sang kat kita try. Wala pedang ke ko beri ke mariang ko try. Rani ay mo nomor ke jingas lam ke sana. Paling ini sekarang mereka ku ini try ke ko beri ke poru. Ko ini dengan siap slow ke jingas wai bagi kuaya. Berkuru try ke tien sampai ke mengira slow. Demo syakli sampai mas penjang ke poru. Yes, kami men keren ni terain bagi kian sama. Bakal long kapor, nak kita jogi kompikur gitu sama. Terain ni terain, bagaimana kerpu kerpang terain. Balang gitu meru, kena ke balang bentar. Ibalah pun lu cibon je kapor kerja kita terain. Nak kita berpun keren, kita kerja sang sedap. Terain bentar, iki berapa ni, kita ke balang baru. Kerkoi iki je kestrang. Kerkoi iki lo yang juga ke balang terain. Ada ke balang lo, bakal kerja sang sedap. Kanang mat ni kajing pencet po sama. Palang jam hende kanang roy kanang kham. Kanang pati ke bobo siya kajing et which is best. Belum lo pati mo dong sus pa jadi. Lain itu ay mo ben ko yi kajing stang yo palang jam stat baro ke wan sikit kajing stang ko tlan. Nemen tep mi i ko tlan. Iwan la udan kajing iwan la kajing suksi kajing ko tlan.
Don try ke wan kat ke wan kia jo ko ke jing dan ni dawai bang wan kun de wan mane wan syakri ma dan ma lagi try ke por ke muslim jo ma badan ni bi da ke jing stang try malai pai ke ki brio ki ma de ke jing muslim ko mai try di ko dong wat jo ma nyai ti ke por ke dang sta jo ke jing stang wai ke por ke dang sta jo ke stiu ha ke jing lam ke jo me katang ke jo jis pas ki paham amen Ublain kun kulam yang i baro ya kini kikin tien ka bangile yo ngau balak ulir menta na ka tien ka bakoi ka jongu badun pediang ro ya kijing duai ki jongi ya menta pan nyin ya lom ya kijing ayu tenga ngau ngu sibun ya kijing ya seng samla naga balang maulat ki bala ai ya ka tu kijing ruai pan remen siam Ubleng nang kerku yepi bat menta pat ngiyadon ya gajing seng samla na gabalang kenton menar ka standing choir na like umkra presbytery gajing seng samla balang penter bat ka standing choir jong ka sinat pedeng kini bro sautli kinang ai ya gajing ruai jong ki kat pa ngin nang yalum ya gajing ayu te menta ngendam ai jing ruai show kin ya shem ya ka benta ban ai ya ka jing ruai joki
กันวันก็เสียบางครั้งหากประเทศนิชมกี่ดินเป็นยังบาบูแล้วบนเสียงจริงเงินชาชกหาหูน้องชูนี่ประชังมันอยากสานจริงเงินฮาลามาเวมันยกตาจริงมามีพบจงเงดูเพลหากมีก็วันปล่อยแล้ววันปล่อยเอามือตรายที่สู้หากมีก็วันก็เป็นแค่ดอกatau batsman Allah trajisu Şahinler çingen Kınat geçingen ku Ujung bana Alam ini kisi Hilaran nampak Yasai hajing syakri Chính lòng mình xem ta đi Chỉ xa lại ai cha nó Uwe pa uwe Chỉ xa cả chính lòng đó Hạt mi ngāวันก่อนngāวันก่อนÔng út vai chỉ sư Hạt mi ngāวันTôi tình thế đó Atau batsman Aku telah jisu Syahidat cingen Dan mati cinganku Kabalang hari Mga mapingilong Lajeng yang jongi Tunungin yai pensyong Sa sisian pat putray Penyen lakabala Kadonu jongi Putray tu ben kentang Hati ngawan kloy Ngawan kloy Ông út vai Giêsu hati ngawan tuเป็นเครนอกatau batsman Ông út vai Giêsu Syahidat cingen dan mati cinganku Hati ngawan kloy Ngawan kloy Ông út vai Giêsu hati ngawan tuเป็นเครนอกatau batsman Ông út vai Giêsu Syahidat cingen dan mati cinganku Hati ngawan kloy Kini kisi tangki
กะทองชาเลนเดตรายไอบอร์บางเงินยายเน Hagkat santi jong metra Yesus kan bad meglan wa Wa er yang kadulyang Given something dan ju In beshaka tegari Wang juku Tia hagane ka por pangi penpau ke jeng sungu kumain ke bakrau. Bangi don lang hangme rengkat ru bat i pastor jungi i Reverend H.E. Marbanyang. I balong kumu wei na pedang ki pastor ki balarang ba ma. Hangni haka KJP Assembly bat ngala ban ong ru hapo jong ka negeri ke beji ke jungi. Te kumu pastorang ba kamdai setia tangkane kesin kaba iwan ban poi bentah kane kesingi hendai lawan ru banyak don rengkat bat ngi kum kesinat hagi ne kesingi ke belada hukum jo ngalayo ban tiang ru yai pastor hagi ne kesingi ke bangi penlong ya ke dorbar jong kesinat sa sisien pat pastor ngapdiang slow hapat ye pi menta bapin ay ka kubor nagagtir ka jong ublay. Bat ngangek kumupay lang jong ublay kat bangyadan. Ngilayatip yay pastor H.E. Marbanyang. Ibalawan ra sibon ba kijing ikay hapo jong ganagari. Lagalong dakaktin, lagalong ru dakikwat kijong i. Karmen skam bay pastor in ay ka kubor hapdang jungi bat bau blairu unday alam perpangru na kabenta jungi. Reverend Moderator ubalong unong yalam jong kane kajing seng
ki nong kit kam jong ka KGP singat pedeng baro ken thopru i ki nong kit kam jong ka jingeseng ken thai nga ai khuble ye phi baro nadu inong syarai ki pastor ki temen besan ki dekat ki deliki bat kumju ro ye phi upai lang bala sius pa jong trai jong ni Jesus Christ nadu ki long kemi ki long kepa ki kun samla senrang bat kentai kat ki bala ban ye don rengkat la ka long na kaneka KGP sinot pedeng bat na ki wei lu ki sinot lemru ki wei pat ki parabangit na ki wei ki kenhun balang ki balia don lang hagane kapor nga ai khublei kerpang ye phi haka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam utrai bat unong petim ba i jongi u Jesus Christ nga wan ra ru hagane kapor ya ka jing khublei kerpang na ka KGP sunat sepni ka ba ngidang syuya kendu ha kane ka tayo ka badang syudep shen nangka kumuway ni kidukot ka executive committee jong ka KGP assembly ngawan ra ru ka jing khublei na ka KGP assembly yapi kum ka KGP sinot pedeng kuwa banya tu ye fishi kentin ba kum ka KGP assembly haga bangidon menta lai teliki sinot ka sinot mingi ka sinot sepni bat kumju ru ka sinot pedeng ngila yo ya kaban te ya kas office jongka hangne ha central ward kabadon marjan bat ka office ai kerten sosotam la shisha ngim sempat lala ban siu ya ka kontraktor ha jing dei bat ka te ga yin rai ni snob ha bar yathu bagi layo ban room ban pleno ban pelong office no ha kane ka office ka batmai sngau ban wanra ka kubor ka batmen ka basngau tenat ya fiu pai lang jong ka sino ba ladai don kam menta ka office ka jongi ka ladon hangtei ha central ward kerpat ba pin kan maulem hagi jingduai na ka banta ki shakri ki jong blai ba kinala ban penyat syafran na ka banta ka jing yai bek yai tunti ka balang presbyterian hari kasih jantia baro kawai ngai kublai kerpang ya ka balang hang ne penter ka bala ken mau ya nga bangan wan ban ya don benta ban ay ka kubor na ka tin de jong blai haga ne ka porno paismi ngalawan sisin ban ay ka jin kren itu kana ka ne ka balang bat ne ke de ka sin ka ba ar bangalapoy hande lese pinsno pla dadang ong haka jing shisha ngam the day bala penkre nadu kabas dang hanrei kala ji kala penbek kum kabalang by Reverend Dr. R.R. Konbel idei ban kren haka ne ka jing sen sinot ka ba menta hanrei ublei ula ibet ya ka ban wan khot no yalau jong syakri syakata ka ri jong ka jing jakat ka baula legban penkre na ka banta jong u kumta ka balang hadin ba imdon shu uneu syakri jong blai kala penbek kala khot bangan wan ban kren kumta ngam sembun kitin ngala penko ungu ya lande bangan wan kren te na kata ka daw ngasneu ban ai ka jing snulem na kabantagi bahayeng sem jong pastor wala digim don haneru bau blay nang terku habau rakot no yalau jong syekri jong u undor rengkat lem bat ka jing kesem hibor away to blay un terku yang hilang barok gibadon hangne
Try jung Jesu Kristus ula sya sitong. Ula sya kem nak per nak Getsemani. Lapan sitong yu, la bishar yu, la yalam silijeng bishar ke babon teli. Ba ula day ban ba ya gading pna, ban kiu yu lum Kalvari, ban syasalar pna, halor jong gading pna, ula IT yalade, nakabantaban penino yang nakajong kas, snam gajong u, nakabantajong pi. Bat nakabenta jonga kumta nga snoban nga ay hublay karpang ipi baroy para banget nampat yui hangno hangnoro hagajinim jonga san pawai snam benta nga don nga pastoral ministry jonga balang presbyterian ban yui yaw poit lang jong hublay ban wan nagajing sem sinot lane presbytery ban kup diki syatri hapdeng jung ulaba ubakat une ubalajia hakane kasri kumta hakane kapor piasa shitong mdei na kabenta kano pidon kam ya kakubor ka jomublay kaba un keren hapibat hanga lengba jong kane kapor teto blay un kerku nakabenta kene kapor kaba kerpang kaba ngidon ya kaba nyoslok ha kene kapor ka kubor kaba ngakwang banya slok ha kene kapor no paisni kalong nakakita Exodus kalanong kaba khatsaw kadkhot kaba ar kikintin kiba ong kumni to keren hakikun Israel bakin ya pai bat bakin syong dararu hakmat piha hira hapedeng ka migdol bat ka duryaw basaw mar persya kabal sefon ublay unkerku nagabenta ka burong kajong ublay to niya duwan kumne a ublay ukpa jongi ubahapanen melawalam yaw ne upay lang wala siuspa naka KGP sinot pedeng lemro bat kiway pat ki paravangay na kiway ki sinot bat kiway pat ki kenhun balang bandon hapo jong kane ka lumpung ban sngap ban sashkor ya ka kubor ka tin ka jong me nadu ne ka jing seng ka ban nungkong batru hatane ka por kan mau yaw sekri jong me ulang tang briu batolot baduna pensle do mensim jong me ba ka kubor ka ba medan ban keren kan long ka kubor na ka banta jong iki badon hangne tos neu to pedeng ablay hakakerten Jisu ninguk midem ipan amen ka kubor ka mga don hakane ka porban pagsngew hapedeng jungilang kadey ka baublay ukren yaki kun Israel hangto ha piha hirot kakubor ka mga don menta hakane kapor no faisni ka jingkren uble yaki kun Israel ha piha hirot kay kadaw kabala penlong yang abangan jit yakane kakubor kadey habangala pendemrit yala dea khmat jongublay kapai bat ka penken mau yanga ya kane ka benta ka badon na kane ka tin ka jomblay bat kata ka de long lungkot kumne ka jad benriu Israel kadai ka jad benriu ka ba terbang ka ba ublay ula jip nagi jad benriu jong ka percaya baro bahkan lo
ka jaj beriu ka batip beriu ti belai ka batip yo belai ba im bat u belai uba shisha anrai nama ka jinglong telot ka jinglong duna joka kalahap ya ka ban sya ring merau syariji bat kadon hane ha rijib kumba saus pasnem bat hapden jong kine ki saus pasnem kila pai syau blei ba imbat uba shisha kila duai ublei baunis nei baun kerku baundor rengkat lembat ki nang ba kinlai na kata ka jinglong rau hapo jong kari ije kabas ngau tenat bau blei ulas ngap ulas syashko ula pediangru ya ka jingduai jong ki kun Israel haba kidang don hari ije bat ula le ya ki kam pla ki bakrau lengkot hakata ka jingduai ka jong ki la ong ba ublei ula pendum ya ka lemai syuk ka jingdum bat ya ka jing syai ka sni bat ubenai lai sni lai mit lenter lai sni lai mit lenter uai ka jingdum ya ka rijib berawai hadin kata kalawan saboi ka jinggia bat kata kalong ka jing pentelas nam ya ka hakari barawai la penkelas nam ya ka nanda susu ka jinduai jengki ulap ha kata kari da kita ki jenreng ki kun samla jengi menta ki mju isu ya ka jenreng kalong kumno hanrei bangi ki riu temen ngiatip ndai kamen shwa ka jenreng ka dat na ubreu ka imbat ubreu bat ka pensitom sibun ki breu namar ka jin dat jong kata ka jenreng bandai tang kata ka baplah kalong susu ka jin pha jong blei sai kita ku jakoi kilarung hagi yang kisem ha ki jing kia bat kumta ter kala pendik kala pensitom bah yakun Israel bat khaduk namar bau taus imparo pediang ya ka jing kerpat jong ki kun Israel bat ula shoya ya ki kun nengkong baru nadu ki kentet merak haduk ki briu kam tam bat haduk ublei uloong hakikun Israel bakin penyayau kun lang brot ubat lembah bat bada kata kasnam ujuk kun lang brot kelam hagane ka syaukat jong kayim bat habaki kun Israel kilale ya kata ublei ula shoya piki kun nengkong jongari iji baru kawai bat hanta us imparo ban se ban pelak no ya ki kun Israel naga jinglong merau hari iji bagi le pano syakari kanan kari ke jimpular ka jong blei bat kumta kila ya mino nari iji kila poi hang to hakajaka ka bangapule ha piha hirap kabadon mar senda bat kaduriau basau anda bagila poi hang ta ha piha hirap ia kendu yang ada kaduriau kabasau kabakrau nang ta ki pai syapang mingi udon mau siang ba ubah he ubah rau ubam la yang kabakin piu kau ngafia ki pai syapang syati kadon ka pung tiahor ka basyirke bomla ban jengi ka bomla ban ngam hapo jongka perkat ban lek pai biang syadid ki sipai jong simparo ki wan ban be nadin ban tan biang lek kon Israel bagin wan long merau biang syariji sau kuli kejile syakmat kadurung kadang kaduriau basau syabingi umau siang bakrau syati ka
Kidon, ki sipai, jong sim paro. Hange ki kon Israel, kila knyum yo Moses. Barai bangayalam yangi syagane kajaka. Hatu, don mo kajaka bantep yangi hari Egypt. Moses hapden jong kajing kuslai. Uong balai pia kuslai katne. Pimtip bangidai kajai beriu ke balasil spak jong ublai. Pimtip bangidai kinong but jong ublai ubala ai ker jit kerpang yangi banong kajai beriu ke batip yang to min IT ban perkentang yalade hal ublai. Gomta usyakri jong ublai Moses ula pendem rit yalade haki jimduai hakmat jong ublai. Kaba pelara kalomba uneu syakri jong ublai. Haba ula duai ula yo sneu yaga kubor kaba ublai udon ban keren haku. To ong hau neu pailang yau bala silspa. Keren yau neu syakri jonga ki breu jonga bakin lek syachiliang jonga durio. Ong ublai yau Moses torak daunau dindu yau bangala ai hame. Dosim yau nau dindu ubangala ai hame. Moses ula shim yau tau dindu. Ula rasa kaduriau basau. Maria ra tau dindu. Ula kawang ya kaduriau basau. Kaba pla kalomba. Kaduriau basau. Kalakat aryang wak. Kabenta kaba seneng. Kala longkong kakenro kadam. Ka batut kala neden. Ka krem tuju syarum. Bat ka ba syarum kala tui kumbajulong. Kani ka benda ka bahapedeng nange syata syasiliang kala longga surup. Kabar kiang, kabandang kakti, kabandang kapentar, kabandang kajisliu. Baru kikun Israel, kila yait na siliang, jong kataka megdol, kila boy, syakari kanan. Kari kabablay na kular, kari kabablay, ulat kerku yang ada kajay beriu. Kumta kilayayat syatay syasiliang. Anda bakilaya poilud baro syatay syasiliang. Moses ula paidin biang syatay. Bat ula rabiang daw tau judindu. Ya kata kaduriau basau. Kaba pla kalong. Bakata ka duriau basau kam tam bagi sipai jong us im haro kilang pe nadin ban ring rau biang ya kajaj meru Israel kalah tua bat kalah tep ya kilin baro kilaya bat breu bat merat bat piara ya lekma hapo jong ka duriau bat kikun Israel kila lek syatay syasiliang duriau klem don syuk kanu ka jingjia kaba pensnau si yaki lengba jong kata kapor perangit ka kubor kaba nadon kam tam hagane kapor kalong ka jingduai kalong kapor kaba pla nakabentaki patlang jong ublay. Kamday tangga jinduai Moses kaba penpau yang kata ka kubor kaba kraw.
ngan kedel tangkat to kan neteli namar baka por kamsha ban kedel lut yagi benta ki bangadon hangrai ngan syu kedel lengkot kato ganne kajing pela kabor jong kajing duai jong ki briu jong ublei kalong kabadakiu sot syate syabenen umdan kano kajing kanlak lada ngipai lane ngiken mau ya kabala jia hakapor jong u Elijah bat ka Jezebel kaladon ka jinga keren chapang aga ki breu ki jong blai bat ka jinga jongki nanta kalawan kawang lada kalong kumta kandon ka jinga penibor hak mat jongki breu jong blai bat ki breu jong lada ka pertai u syakri jong blai Elijah wong lada kalong kumta tong nya pelong daga jing kenya hang ne halor jong ulung Karmel ulong pelong suara kajing duai jong pi hau tau blai ban peni bakau blai uyus ngau updeng usas skor ya kajing duai jong pi hilawan ban penlong ya kata kajing duai naga liang jong ka Jezebel kilaya duai kat no ru wong blai maru pajos no ya kajing duai jong pi nama kata to ya duai kam jam kilaya duai jam hanrei o tau blai jong ki semwan kilaya pensiudur yalade kilaya ot yalade hanrei utau blai jong ka Jezebel u klemwan anda bakim la syu kila ong u tole no sama pi anda lade ka paliba u Elijah u kenya laong ba ula date de ki kenro ka ba baro saudong ula bu de ki mau de ki tiar kitar badla ot yau tau masih lebu halor jong kata kajing kenya nang tau lat warra da ka ongula ke hang ta halor kajing kenya bat ula duai hakmat jong ublei kawas ngau tenat kajing duai ka jong ublei laong bakala wan kading beneng bat kala bam du ya kata kajing kenya bat umdai tang kata kajing kenya bat kabat pela kalong bawat kini ki mau ki bahe kila kala depei ki mau kila kala depei baka kam don bor halor ka jing kenya jong syakri jong blai namar ka bor ka badon nau blai kala trei pla haka jing don rengkat jong blai ngilaban syam mi kata naka kitab kisim kalenong ka bakat pra kadekot ada pip min pule ka baar pau hadu ka basau pau hamdi yoi kajing duai jong sakre jong blai hakmat jong blai ka kiu sat chate shablen oblai uslam narte oblai karkhu narte oblai the omon samakot baka borna blen ka wan ban bam ya kata kajing kenya ublai jong u Elijah u penpau nang tagi don sibun ka story hangto ngan kutno tang kumta ladang ipai Shaw Joshua u Joshua habau yelek ma kala don ka jing ka bakrau hanrei ka basngau tenat baka jing duai ka jong u Joshua kalong baka kiu sot hakmat jong blai kat hadu ba ula ublai saskor namar bakal lap kamit lada kawan ka nakajilap jong ta kamit lese nama gento kidon na usau san teling kita isim ke wan yele persaya Joshua
Hanrei uduai kemat jumblai bat ka baplah ka lomba kasngi badu benai kine hasuin beneng lai sengi lai mit kisayang tes jonga dega jumta pamanta kinon la lanoru ban pansale yang kasngi bajau benai Hanrei ka jing duai Kajong Joshua hakmat jumublay upen den ya kasngi hante hasuin beneng hadu bakin da job ya kata katma ya gato lada don por saleja pule saying ka kitab kajong Joshua kalenong ka basipaw ka khot ka bakat ar ka keren ya kata ngam don por bangan bata Islam Syafang kata nasyutu tan tiak kumta. Kamdei tan kata parawngai ngakwaruban kedeu kendiak hakapor jongga balang ka badang lung hakapor jongga apostol. Ndayu i baka balang kalas dang roy baka balang Kristen kalas dang bangpau au sol jongga tarsos ulong lidar hakabala yalam yang gawe kagenhon ban penyap ban nang themau yau syakri jong blai ul temen masan wan nang kontam lare ben ya balang Kristen lapan jenjar ya kikat armut ke apostol namar ba keladang pensitom yang gini Hebrew lensa baro kensa kala Kristen kensa but yau tau Jesu Christ namar kata gion dai ban pensitom yang gini senrang lakem ya Petras badi Yohanes laset bendi Kilamut ya kaban bishar la syai namar ba lada ino igini Hebrew baro kinsa kala Kristen kabalang Kristen ha Jerusalem kala kuslai sibun niale kumno yau Stefan la penyap la lentemau mentaru ya gini kisunran jungi kibenong yalam jungi kila kembat manta ya gini herkin sa penyap kila penong gajing duai kartang ha Jerusalem baka masyo tenat baka jing duai jong Kristen kabanang kong kala kil so chakma jong ublai badong abnang uyos ngaw ya gajing duai jong ki kumno ule upha daw angel jong blai badu tawangel hakapor chiten senya uan ban hiar hakata ka yimbendi ura iki syakri jumblay na kata ka kamratia syadu surok kita ginong ap kibadon ar sertap hakata ka yimbendi kiyayo tia ngai lengai klem dayo sengeo haba wangel uan rung haka yimbendi kabangat John hane kalong ban pansmel baka bor jong ajing duai jong balang kabanang kongtam kaki usat hakama joblay ublay usngap ublay saskor ublay upediang yang ajing duai jong balang ngin pule kam ke apostol kalenong kawasan kadkhot kabakat pra kaya tu ya kata hang miru ngam don por ban batay sayawan pule haying ban pensisya hato gadei ne kamdei rei ngaya tu hakane por ba kadon kajing sisya nangta sa kawaipat ndei tanga kapor chung ke apostol hangrei hakabalang hangne hari kasi jemiru ublay usnap ba usaskor ya kajing duai jong kabalang Kamailang Presbytery kalatho sa KKGP Synod Sepni ban ong ya ka General Assembly Presbyterian Church of India ban pelong jinduai namar ban rakhe ya ka Centenary Jubilee hakabalang mailang ka General Assembly ka ong
kadang long tu yearly kadang kloy namar kata 4 day bande akarki te lay kren ha kasinot dong kadon kam namar badon sibun kijing don kam ban penkre kadu ka general assembly ong tu kata ngenya pelong jinduai lapha ya kata kam ban penpai kelabiang syaka KGP sinot setni bat ka KGP sinot setni kala thung anu ki pastor ban ya rap kham ta ya ka mairang presbytery ban pelong jinduai la pelong jinduai kerpang baro sisnem hawar hajar sam bat ka ba phla ka long ba ha ka general assembly ka balong ha ka balang mairang haus nam ar hajar hnriu namar bala pelong jinduai daga balang mairang daga distrik mairang daga mairang presbytery rengkat bagi balang baro hari kasih ha kasmi sajan kabadang ya ruai jingruai syakri ya ublay haka bakum tatagapor kiwan ki kena rit kajingis yang kena nagabarang nonglang kawan sibos namar ki ong bakwa ban poyo kataga jingas yang ribaibal ki kemi kipa ki ong mlong balet sinutrai labun berutan to ya lamno haka semisajan Maria poy kita ki syong sijaka kidang syuhiar naga bos ki pelong jinduai ta ki kena rit bat nang ta kasdang kari baibal Tenda bagalas dang takri baibal Maria sedang baibal wanu slap bajur kumto slap bamenehi bat kitu ki dilikit ki pastor ki teman masam ki badon hadara kidang yarwai kim ti PRM handrai ha plau yin mene balang mairang baiba ki bewan ruin baro kila yo ri baibal krem da ki kumba kri ma pi mene hapdeng jung slap hanto haying hakumpau ning mene habalang mairang bat laki kani baibal hakumpau baro kawai pastor bat delikit hangtei hadara tim TPA tenamar bangade wena ki volunteer tibaya dol benta lawan khot pastor pai chatai lai jur slap kini bru kelaya kelon kelia ti anton lekno ngalalek hangta telah yarap ong volunteer ban rano itu bom tibriu sha ying mane bat le tresitom hadu kata ki pastor teman mesan jongam mairang presbytery bat ndalawai kata ka jingisen kisatip ki pastor bat kiwe dikhot deliki bat ribai bal kala deptre hatlau ying mane balang mairang bat nangta moderator urusima badon kata kapor badai kata kapor umda suntu bahaya kata jinjia ngala lepen ikendu ya Reverend Dr. Jeff Jerwa rengkap ban pastor naka mairang presbytery ban leja keren yu ban pensyai ya moderator ndapoi kharwai bajeng haban leja menmis misajan baun sya ba naila upai ba jongka assembly ba unduai hakas neutral te hadin bangilaya kata kapor kila pediang ya ke ba Allah ya selok da mangi para pastor ba tumju khantam Reverend Dr. F Jerwa badai na kata daw ba kata neutral kajia ka revival hakajing sen ha madam kapsal pra kata kalong kabang aku abanong bagana na jinduai revival landa na jinduai juni kuma jumblay kamdai tan hagapor jumbo Old Testament omdai tan hagapor jumbo apostol kadai hadu kane kapor kajungi mentaru kunju orangnya halo jumbo tara bentah kawan kuat ban ya sulok dia kan kopor bijinya kibalang Kristen kimak bagi kendu hadu kini bismi gijongi kiin Kristen ro kimak kian kendu igijike hadu kini bismi gijongi bakum julu mani Shime nalam itu dia yang gabala dia ha piha hiro
utrai jumil Joseph ulawan raya usagri jumblai urawan Thomas John Nari Wir Syari Kasih banwan raya kana gospel kaktin jumblai ai ngu yau blai ngilong kupne kuba ngilong mentah lembau ne usagri bakordor jom trai jumil Joseph ubalai ti lade nama kata memang kita jine bak kabalang Kristen hamne hari kasih jantia kalong tumne kumba kalong nama kata kabang ni dengan badle jongkam ya kajing duai jongka balang bangin kot bangin poino syadai syasiliang jongka duriau besar kabalong kajing panglah ya kabalang bahkan yom ya kabang syakri pedang durung yo belai hadisni batipor kibadanwan ladani pai sikon Israel bagi syamingi udan utau mosial mo barang imla bankiu kung gajaj beliau kasih batkam tam kung gabalang ngidon si bon kijing hakajing ing gejungi ngidon kijing duk kijing gerdu ngidon kijing bom yok kam yok jam ngidon ki bapang ki basitong ngidon bon kijing ki bamla ban yok tang kilong yi kilong sem jong gabalang kung no injok yakini kijing ladani pai sya sengi kadon kapung si abor kajine kene bismi kiri je jingjia ke pabunja lada pai sya ka imlang salang kadon kajine pacha pra kadon kajine shomnya bisni kadon kajine le persya labi ong haga shnong gatau labi ong haga it kahima labi ong haga sensha kadar labi ong hagilong yin loksem kidon kijing pai syaka syongka syongman kala im haka jursi don buun ki beriu ki ba amdon kajing smutu ya kan nongrim kumbau blai ulabu benta haka imlang salang haka syongka syongman kajing sniu begini kismi kala nang jur kala nang kraw nakapor syakapor ladangi pai syaka ki babon ki benta haga bam gadi ki khon jong gabalang ki don haga balang ki degi Kristen ki bala pembaptis ki bala simbenta haga sakramen ka jeng khawai turai hanrai kita hi ba im haga khalai haga totim haga bam haga di haga jim lengkar ki balai pojat ki balai hukum lele hagi lagi sengi kane kajing di drop kalong kabala syirkai haduk kata ki ladaki laki langam menta haga jingjer se jong kata kepung ti ahor ngim idang lachu balle da kumwei dang syam hagi ne khendir snam haga jaka ka bangadon uwe kun samla haga yuk sonde ule jingseng shipor shipo shiteng ndala de jingseng si bejewong nanum le jingseng syuk mentang as mutai nang yelet no mapimei pa men para ngan sano hayim kabai baro sing gilet hayim mane bau khenra na katemi politik senduk rai ki ksiar rai ka pisa rai ki tiar kita berdon kam thap hakali batu le dinilam kikmi dah bagi wan jingseng na jingseng kilap bakaying khang tala ndala pecha po larang hanglut kisuduk la ai polis kis namakas nu traim shmyo ndamonde la let lap pulit penbang udai pun jong kajing kalau mawas mosi ukun jong balang ukun samla uno yakin kakam jing sem samla hangrai hagapor si bejen cinteng talasi ya ka ayi ka sem barowai udinilam namar ulai magadro ulai magakhalai ulai magatu kathem hagajing lang langkar kajing lang thana ngasnusi batong ngaim ngayui dal ke jong ki khmat ya ki bakum kita ki jingjia na den ki khun samla kari khasi jongi ka balang presiden jongi ka daptang ki bakum kita ka syong makha syong man ngalapan baptis buun ki breu ngakeli pi uei kupa jong ni ku
ngong la kwa pag ni kun la kulina itumi om tipi pastor tahap ay kasarpe upade onnun Dem ban se bedeng apen baptis yang tau kun yang onnun Nasmil si manong ba kita ki kun ki onnun ngalapen baptis na ki spangot Katakan na jang beriu yumi kabaladon na kabalang kabalad trip na utray yumi Jesus Christ Mayrang presbytery haki stage nam di bakaman shua hakas new try daya perlong ka jing shot ka jing kemen ka jing arwai ka ba asmil tenat ka bar hem habalakut ka jing aseng presbytery Henry hakawai ka por na lawan makali Hakata gamit arut kun samlakit no idrai bar bak syanom tip salap hadin si benai ar benai banadu kata kapor ke presti karai bom bichu ban ya lek hakamit su trai ban ya lek na kawai kayin si kawai kayin lada ko ban rai na lada ko ban ya syat betang hakata kayin ke ba kisah banadu kata kapor saduk no kata kajingaya hakamit su trai sene satai balik nama kijia kibakum kine ki kane kalong kajinggia kumba kalong hagene gisngi bakipor kibamanta namar kata kumno banyale yakine ki nili bangidon ha paha hiron kajaga kaba etam kat shabafai shamiru shemjil shasemiru shemjil shateiru shemjil Shatiru shenjing Shano pade Banya ngam sa kandewele na ya keren Hanrei ka kubor ka bangadon kalong Tang kaway Bat kata kalong Ngin kmit Shatay shabanem Shano ngin kmit shabanem Shaw blay Shakri jong blay Moses Ula pandem rit yala dia kmat jong blay Bat haba ula pai ki kmat sa ublay om how Moses ra yaw dingdu syaga duriyaw basaw bat haba ula ra yaw taw dingdu ka duriyaw basaw kakak arliang wat gumta ki kun Israel kiyo yakaban poy syatay syasiliang jong kaduriyaw kali duriyaw basaw kari kanan kari kabaublay ula terku na kabanta kikun Israel namakata kakubor kabangadon ko ki parabangay mday bangindu jing kermen ngidon ublay ba ublay ba shisha nganya tu yakitang kaway ka kubor lungkot kadon kaway kalong ying hakathain mairang prostring ngalung yatu yaka ying yaka kertem ngan tu tang yaka nuksa tabari ublay nadu kupawlong nong syarai kakumi kalong kakumi balang kikun ru kinong kitkam jing sen nadu jing sen kena jing sen samla kabalang de udon kunjung ki balekit kam nadu jing sen kena jing sen samla ula poi ke distrik ula poi ke presbytery ula poi ru hadu ka terdan jong ka KJP sinot mensua bab namar baki kalong ka ying ka babit babiang ka yo ban school bah kumta anda baularang ba yo kamno ha sekretariat haslong nda baulawan train ta silong katokan ya por ka jinglong tulot ju upade uya kendu samla no bat ka we ka long kumi ka para samla ha silong banda bauli kendu ka chongman bat rengkat ki para lok para jor ki biya trei hap his ungop no ha ka bam kadi banda uladon ha kata ka jinglong ka bakum kata kulet no ban kenmau yo blay ban lechi jing sen bat khadu u kelalo u nongdi bat ka balang ka haban weno ya
na ka jinglong dekot hakabalang. Banda balawen no yu na kabalang. Ula nangam hakata ka jinglong bakenjado bat ula telalong unong di kadu uyo ka jingpang kansa. Nda bala stom na le jalam si doktor kila refarno yu bale sya sumarno sya belur. Kumta lale sumari u sya belur. Bat ki doktor kila pelaj no ya tang ba ki ong ba de shu bandi kierno nakabadi nda haba ulawan pai na kataka basya sumar na belur ki kemi ki bayi ngasem kila persang ban ong ya ba udai ban kierno tenre na mar baki kemi gidon ha kawe snong bat mitai lok gidon ha kawe ga snong ikan paji hendiat hagabasdang komu dan re hinda balawan kita gidus kebiya hapor bomdon ilo kiawan ra buri itai bilor kita ayung tatanti tang bala sungai imade ki kiyaki te hapor bom itai lo udi biang perok kita te usno tenang Tây lốc yêu y ya kata ka jing y tây le je thu tây kiao mai kha pa jing ba te habo por bom don manga phi dong le piang bom ta te ki kemi pa ki lawan ban slok i ulen uang em ding ta te ta ka jing pang kan trai bad shitom bad now la shitom la khoti pastor temen basan banwan pulang jingduai bad khadu ulah phla baulah kumliat namar baki perlo kiwan ai haun te hadin kumba katukan por ong hai tailok kemi kiste le khati pastor mar banyak ba unwan sini sayi tailok pada hajing sumbita ngalai khot pastor mar banyak ban pensim kiyat ya me te ta beli kenat pendit jam no dari keputusan mama yang bunuh yang lalu tenda ulayang kadang dikaji kita ikai kemi kun ilo coong buang em deh mengakot tormar banyang ban pasim kaya ong ban tujuai ngalak kelak ngan kelak kabamut no te ilok nai lasung tu ya kata te ipan ma untuk subhawas nuwi te hadin kata ilawan pakot Dela bakot ngala lek iong pastor dang lan ban map yang namar ngalalong kumta ya tu kanana du jinsang kena hado menelong sekretari jongka presbytery ndrai mentang ngalangam hakadi kahlai to tim bat bon gi jinsniu te ngala ong haku ladapi lakala bamut nadu kadonut baka mensim uble uma pipi ken mau ya kun sorong auria kat hadu ula poi ha kutsniang handrai ndabo kula kabamut pa jung ubab te firu la kabamut te pastor la dadang donlap sungu bahas te om ya kabalang bakan pediang balang no yang ngangan pular bangan ino no te nakaliang yung ngala rai katas komiti balang kala pediang balalek pediang balang karpangi haying bat nadu kata kapor ulan ng kamsat, ulan ng kamklay. Hadin sa kumbaar tayo pakod biyang ngalalit ong pastor na kuha banyo bantayo ka sacrament kajing panbaptis. Mga mlakban siya yung mani ladalong banman patay hangni. Ngalara biyang yung takubor siya ka komiti balang kalapadiang. Dalayawan lang bagi kato ka ng utaman basan ban penyo ya ka sacrament kajing kaway turay haying yung bat ula pen pau ka jing snobha te hagoi ka sni loong iya kemi pensum kemi nga snokwa ban sum ang tawang di te ki kun penyak steri kun gitu ki sut ki banga jupong bros kato te ki kun ro ki lale ya kata ban penyak steri ka sut yung te hadin ba ula dep sum ula dep Allah pongi kita kisut
But wang penwat kali ni le jing sem ti kilo ong ndai te menta ngasing try. Ong dai se menta peli. Oh ngasung medai sing try. Tela dam dai kasing try ke sia perlong jing duai no sikun. Tela syong menta wa khat ya badik ti kun ulah seneng ulah kerau ong pe ipa ila bakla nga te mensua ngai dei no kitam na du sen khna sen samla hadu melalong sekretari prestri dan rehdin ngala bakla la poe ka bang kedi te piwat ya theu in duna jonga borok in bisnep te pia imha imiat tau pan map ilo bat lia pelong jing duai hanta si te mari ya pelong ta jing duai wong asnu thai ngan thia shwa pi kemi kendiat te ula thia te kemi isnu phere ta ka komle jong i tang si tempta ile pe na ka jing khangit na perda iplit iklem sim shu ipet dan shu ula klap te din ula klap na tip chaka balang ba ta tip kemi te ka ba plak long ba ka sni on tep lai lat ye ikiau jom kata ka ilok bat ka kemi jom ta ong ban yo jing kren kendiat i ai ka testimony ko ong ba uneu kun ude ubala jak na kaying hanrei la sempa ba uneu kun ude ubala yap hanrei menta ula impa kadau kadei na marba kum kaying kam juklet ban bu haka jing duai kerpang na kabenta jung u bat menta nadu baula telah kememut ula ino sisa ya kata bam gedi perlok tresyu ban ayu ula IT thamaya lade how Jesus Christ bat ia tu iong ba ngalas ngahun namar ba ngalayo lat ban ya selok ya u bat ngas ngutu sisa baula telah kememut ula pedian ya Jesus Christ kumutrai bat unong penim jong u bat uklat da kalustu bat hakata kasngi bo on tep ya u kam ide syu balong kum ka sngi on tep hanrei kalalong penbang kum ka sngi jong ka jing khawai bale namar ba kam sim jong ka kemi kupa bat ki men ki para kiyo i baula kala ka bangun tege ei ka bangadon ban ong ka kubor hakane ka bor ka jing duai kalong ka bor ke para banget ni im hagani kisngi ki badap tang da jing lagalong hagi presbytery lagalong hagi balang lagalong hagi long ying long sem lagalong halode maroi shimet ngidon menta ha piha hira Syamingi kadon kaduryo basau Syadin kidon ke sipai jo musim faro Syate kadon ngausiang jo kajinge halong beriuman beriu Syasegi kidon kekti kaba syirkai kaba apya phi badjanga bangin yap jelok hagan ke perthai kabor ke jo pop badu syaitan hanrei tanggai bat kata kalong ka jing duai ngidai ki khon ki jom blai ngenam klat ha ka jing duai ngenam klat ban pha sho ko blai ngenam klat ban chagriyo blai ngenam klat ban lang chi ka jing yeseng ban blai ngenam klat ban al chi kam jom blai ngenam klat ban pule ya ka tin jom blai ngenam klat jaga ban duai bala jang ilong ki freu ki balai ti la de blai o blai on ka ku Ublay dorangkat, wala dang ilang maji ke jing haka jing ke jong i marway, namaru terai jing Jesus Christ, ula pa yaw Jesus Christ, balong unang paring jong menang persay, ban yaw palong jong kading kena, nakabanta jong fi, nakabanta jong namar kata ka jing kot haka negapor, to ngin mi nang de ngin lek pai cara ke jong yin ke sem ngin nom kle ban pai khmat show blai ngidon ka ten ka jong blai ka balong ka ten ka baim ka ten ka badon bor langidon menta ha piha hiro hanrai blai ong balai meyang balai melanyar balai ba pai sanga
Bataba Moses ulafai shoblei ulayo kajing kerku ulayalam yiki kon Israel syata syashiliang John kadurio basau syakari kanan nasngawa namun baga KJP Assembly kalau ka bor balang hari kasih jantia bante song ya ka balang Presbyterian bat ya ka jabiriu kasih bagan long ka jabiriu ka bante biriu tiblai kanong kanong ya lam habdang yung ginigijil katma kabakan jado ngidong ublay Jong Moses ubalalong nong yalam jong unlong nong yalam jong ka KJP Assembly unlong nong yalam jong ki balang ki presbytery ki district inong kilong hilong sem ki balama ki kijine ki jim jenjar ladang ipai syaublay ublay ni rap ya pi unia rap yang bat yang ibar ulang ublay unkerku nakabentaga burom ka jongku amen ngai kublai shibun nakabentai pastor jongi ibalawan ra aya kane ka kubor hapdeng jongi bat nga dapu ka jingkerman ka baskam bagane ka kubor ka bangilayo kane ka por kanlong ka jing tin nanti ya ka jing im kristan ka jongi pastor lawan ra aya kane ka kubor hapdeng ki jing day ka jing duai Tingai kublay shibon yai pastor, kublay nang don nang katlem bati. Wat hapdeng karta kabaki layarang ba kilias dang bano. Henry inyo yakamet kabasyat kabaklain. Tingai kublay yai pastor, habain sami inoaru. Naganega sinat kajongi naganega palang. Syala kajong kayeng kesem. Karmen ba kublay nang long ringkat bati hakipor. Hakisni bano. Te kumta menta ngasngo baban ong ya nagaliang jong kasinat bat nagaliang jong kapalang kin sngo baban ay kijing panbana. Reverend Moderator, kini gilong kijing panbana akan ikupon. Kawaipat kajeseng sinap kabalai kanlong kabalang Presbyterian Lakor nong Tmai District Lakum Kra Presbytery hakitarik kapra hadu arpuai umaj arajar arpunyo ka subject sinakong tu yang skam baktu yabat ya kita kijing hikai bala hikai pi ar Thessaloni kalong kabar kadakot kabakatsan nongran subject Irreverend Sangin. Haka sniw try arpuay tarik. Haka por shiposteng. Bankren Irreverend CCM. Haka por shipajisteng. Bankren Irreverend LD Nong C. Bak haka por nrechiteng. Uika ninyo yaka subject balang. Kabaong kabalang. Haka por jaga jingten jo. Jingten pao. Lai shipo. But Nong Kremlin, the Reverend S.R. Baumshaw. Kajeseng jangka General Assembly jangka Presbyterian Church of India kabalong ro kajing rakhi ka Jubilee kajongka kanlong kabalang Presbyterian Putmuri hagitare April April hadu laitere ume. Bada kajeseng si ublay kan anlong ya ka kajian kompleks bada ka por shipho sitang nongren long Reverend LS Nongplang bada ka por shipiji sitang nongren long Reverend DC Haya bada ka por nrif sitang kandon ka valedictory service. Kanir kalong kajing penbenang ka buwan na ka KJP Assembly Naga Mission and Evangelism Department, baga Mission and Evangelism Department sa sisiyan kan penlong, yaka hosana. Baga kata tarik ke penlong yaka kan long hau aku pral tarik umaj, aku pral tarik umaj mentar nai, bat kani kan long Hamadan Jerusalem,
hapo juai. Hakajing ya dai berkenil la kerpang. Ya ki parbangai pi borok jaga sina baki di kersham lem ya kajing tmu jaga di ka hosana arbujar arpupra arajar arpunreu ka bajing tmu ka jongka ka long ban penmi ya ka fon naga bantaban kersham ya kajing trai mission jong ka mission and evangelism department jaga KGP assembly ki mission field ki bara naga naga jalla bar ki badon shabar jong ka jilla bat kari rukunju kerpat ya ki parbangai ki perlok ka parjor banyak kersham lem Daka bania nos yang daka ban shimi ke donoska haki dor ki prepare bakum juru bania platform bania don benta haki ni kesngi ngila yo ru ya ka wei ka jing ai smoba na iwei parbangai na ka balang lum pelum bat kata kalong syajar tengka Reverend moderator ka jeseng ka babut kan long hakapor ndriu shiteng hakapor ndriu beji hadu ndriu shiteng ngio ya ke jirai penhamin sim na kabalang mau pedang ngio polis dam batwai Reverend D lendam apo bangilum jingaingu ngio ya ke jirai juga apo ke jing ka kwaya na ke jeseng samla balang mau shibut bat ke jeseng samla balang tnroi ngio ya inongkren Reverend Dr. MJ nyauta alor ke subject balang ka boong ke jing shlor bat ka bainong jongka ka shiti shiki hebrew ka lanong ka bashipau dukhat ka balai pusan badadir ka tangin siyo i ka jing ai kublay ka liang nelang ka sino bat na ka liang jong ka balang Reverend moderator kini gilong ka jing kumna na ka liang jong ka sino Reverend moderator kini kejing penbena na kapalang. Naga benta ke jiruai penremen steam kapalang maulan. Kapalang kala penkre ipi bepin syong tat yeng kong dune kong lam. Bat naga benta ke kuayar jong kapalang laj kra. Kapalang kala penkre ika jika syong tat jong pi hayeng jong lawin jelang kong stok. Bat naga benta ke kuayar jong kapalang kenton menar. Kila chong tat hayeng kong balsrina romsong. Banak standing goya juga kejepis not pedeng. Kila chong tat hayeng iba shan borlang kong sdok. Kita ke degi jing penbena naga benda ki goya kiba ruai ke degi seng shibaji shiteng. Sakawai ke jing penbena kalong kabadon kam. Naga benta jong pi ki pailang ke bawan sigade ke jeseng sinan. Nagaliang jongi kabalang. Ngiliapan baiklang naga juk ke jingmut ke jing perkan. Bat kata kalong bangin ai ya ke jingbam naga benta jong pi. Nrei namar ke jing jur palat jong Islam. Leseng nam pala ban le kumbangi kuang. Nrei naga dau Baga deka jingbam ka bangla krek keluar kadang don sibur. Ngida gerpat daga muslim ka bas ngoret ipi. Ngobha bang ap agado jaka ka pipi syong. Hadian balawai ka daga jeseng ki volunteer naga balang kin persyang. Ban penbiang naga daga daga jingbam naga benta jong pi. Bas sakawai ka jingpan mena kalong. Naga benta ki parabanget Gerbang naga bandaga khat arblang presdri kabangila ai ke jing penbena bakin ya naga surok na nong syangan syapente naga liang jongi DPO ila pentip ba ka naga surok himla ban ya chu menta namar ka kalarano ya ka to surok ka baki penlong ha ka to jaka Kataga daga jipan bena bapinom la ban ya chu naga daga jaka pila ban ya naga wai pa kasurong kapag pinha ban le lengpa kasnong maupran kataga daga jipan bena naga balang sya ing moderator tang kendiat bangan supen pau ya kajing sungu hoy ngila khat sungu ba ki bon ba henrei ngai i bagi mla pa dekat don ki phone ba don ki pen simpen tipro Henry hangne ngidon isar pristun tiksong di lokal MLA jogi dekat bat kayeng kesam jungi hoy urang ba snong jogi snong peter nangta isar wardi
Ibalong SDO juga Civil Stock Division. Ibal simkia sibune naga kam. Ndai tang menta. Nraya kini benai kisni ke baladap. Iladap le ika babha. Batang menda mesti perlu ila penbaik naga mendaki surok ke bari hanti porangan. Ban perpoistok naga benta jongfi. Kulai sibun naga benta jongfi sar baro. Ibadon kalam bat ni haganiga jingiseng. Dikatakan ni jing berbena na kaliang kabalang. Tah gane kapor ki para bangai bae players ngau ye kijing penbena pro artli na sinot bat kumju na kabalang. Tengitip heba kajia sang sinot kampat kut. Tangba ngatipan ba sibon na pedang jongpi ki para bangai. Pin salai paino anda haba kalawai gane kijing sang. Te kumta nagaliang jong kasinot ngai kublai ya phi ki para bangai bae baro ki ban sale paino ban ngakerman ru bau blai long rengkat lembat phi hagalenti ke bapiai tat hadu bapinda boy syala ka jong ka yeng syala ka jong kasam tang sikenten ngan ong phi ki baya punyai ya ka kali to ya penyai da keburam berka akor. Pimi naga jaka ka bakarpang. To tip bapin lai jaka ka bakarpang. Bataga lenti ai. Kamdai ka jing mare athong. Bangin ya be ya ka kerdan wei ya ka kerdan ar. Henry ngien lai phai shala ka jong ka yeng kasam. Badda ka akor ka buram. Kayeng kasam kajong piru onda pilapoy kanda da kajing puk samrhi karman skam baublai ulong rengkat bat pi laik da kabasok pi ke baladai ban lai pai ngien saya syempat hakane kasinat kaban wan kumbala penbena menta nakaliang jong kasinat pada keju kaporu ngai kublai ru na kaliang jong kasinot ya ki balaya don benta baro naga benta ban penkre penkrum ya kane kasinot jongi kabaar hapo kabalang penter tenadu di minister ki officer ki badon ka benta ka bakrau hakabiyadai bat kane kakam te ublain kur khulang yengi baro bat kumju ru akan negapor ki pastor jongi ki baliadon lang hangne na ki sinot ki jongi hapo jong ka negari ko ba iet ke jongi lada phila yalai phaino to yalai bat to yakan maulem ru hake jing tuai ya ka sinot ka jongi te kumta ngamdon sibun ba ngandong ongpan to ngin ya penwai no ya kane ka jing syakri kajing ya sang la sibet kan long hajing mane tengin ya penuai no ya kane kajing syakri ka jongi da kajing ruai ka ban rius pa lai pusau pan hadien kane kajing ruai sa sisen ngan ong biang ibu storang ba jongi Reverend H. Imar Banyam in pelai jongi na ka bakarku pat penuai terai pelai da ka bakarku ai kajing sok haporu nagamana ga gospel jome ai ngin bam da ka bango ngin yarwai ka ba rius pa lai pusau Rai pelai da ka bakerku ai ka jinsuk haporu nagamana gospel jome angin banda kabango to pendak kado no
Kabulong batajin kalong yame ablay. Pamela sya sumubha yono patlang. Yagaman snap banan sya skor ya kubor takin dunay. Ida duay banan kerfu. Yagan nagajin yaseng kagan kapur. Babaman dam rekan nagajami kapur badan sa makabalang kap sinot kanyo ban perut yakal. Wairo baman rekan banyo petlang. Ubadai balai paino asal lagi jom biji kisam di jom ti. Jaga baman rekan hakilan tiya jom ti. Baraga bawaino jom kana gajin syakuri gajin iyeme. Wai baga jing idba ka jong blai pa na bom jukut. Kajing ayai ka badap yang ka jong try barundang peniam jong yang Jesus Christ. Lemru ka jing semua ka batiang ka batengan. Ka bapen syad bor ka jong mensim beku. To kindar kat lembat ni baro. Lembat ka nega balang ka bapediang ya ka nega sinot. Lemru ya ki riungai ki ba syakri yang be syitelop jong ka nega pertai. Na du menta bat halakerta